Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ivideo engiyiphostayo kule channel bese-ke wena-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo enimbona-ke esithombeni ngemumva unesi osebenzela-ke esibhedlela saseMbongolwane. eMbongolwane-ke kungala eShowe. Lo nesi-ke ubulawe kabuhlungu osukeni la izolo esemzini wakhe khona-ke eShowe, wanqunywa ikhanda juqu. Kusolakala-ke amalunga omndeni, kuthiwa-ke ubulawe-ke iy'ngane-ke ey'ncane ngendlela eyisimanga. Bese kuthathwa-ke futhi-ke nemoto yakhe. Osukeni lanamhlanje-ke imoto yakhe itholakalile kwesinye-ke seyi-graveyard ey'khona-ke futhi-ke endaweni. Kwase-ke kuboshwa-ke umfana-ke omncane oyilunga lomndeni. Indaba-ke ezibuhlungu lezo emasizwa ukuthi-ke ebulawa ngehluku nje esinje kusolakala-ke amalungo omndeni. Then-ke lo bafethu komunye osesithombeni ngeke ngaphosta-ke ivideo engikhuluma ngodaba lwaka-Bester KwaMashu okanye ngithi-ke eNanda. Okusolakala-ke ukuthi-ke ubulawe igelekeqe ze-West Gang. Lo mnumzane usebenza kwaMacro laphana-ke eSpringfield, okuthiwa-ke ebevakashele-ke esinye-ke sey'hlobo zakhe ey'khona-ke laphana-ke kwaBester. Okuthe mayethi-ke nje uvula igate kwase kuqhamuka abafana bamdubula, base bephinde-ke bedubula futhi-ke bebulala naso-ke ihlobo lesi-ke ebezivakashele. Indaba-ke ezibuhlungu lezo-ke bafethu. Make sure ukuthi-ke uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel mafuna-ke ukuhlezi u-updated ngezinto-ke ey'trendayo, ikakhulukazi la KwaZulu Natal. Ngiphinde ngithi-ke kakhulukazi eThekwini namaphethelo. Bafethu ngizolo ngikhona nje ngini-update ngezinto ezitrendayo. So bafethu kahlangabezane kwivideo elandelayo.